nikijana tosha katika tote kampika toto mpakisha murume nda mwekroku nago mwekro atheka kukagurana nuntu nukugwa wina binya ya kwenda kugurana kana ukagurana nuntu aitumi nkurani twakikishaga atia mauntu ijamega nja cietu nyatha ira tutio umenye mwana aroragia mung'ina uria araria nigetha ose maundu mau. Naonelea wanawake wanafaa kupewa fursa sawa na wanaume. Hivyo basi ni vyema kama utakamilisha lugha yako ili tuweze kuelewa kile ambacho unakimaanisha. Pili, mtu wakerwa ina murimo yoyo atibiwo wanakora arenge akathimura boni ontoto umba kwiria mtu abwedia kuna ata umba kwira mtu ina TB nikenda atika watithie baba angeba kuria napo bwa mbere iweta sibitani na kuthanwa ndawa akethira na kuthanwa matibabu. nyama ikugwata tuguta otenge kamata mwekuru wina namba mukuru ungi eba ni okwendale amba wende baba nendo kalingalinge no tinkuru ino titanka kitu kinyo twingi tera tombe tuthiria riu twende obi ni mama tuyanchobe tega imbeje ogakana twije mono ebie Kiria mtu ntijie nyumba yako kata watia muhiano kwa mami ome mona je kuyanchobe Indio wathithire kenda bwengwa cukuru mwalimu twaurire ndombere kutigira Murungu ndamwira niwe wina maisha yako norimerie maumiririe oguo just to say hello my dear I'm doing fine. customer wa marauka tutiaga customer